آمدیم باشقرستان در آمدگاه اوفا در یک جای اینجاش کجا؟ اورنبورگ خوجند اورنبورگ خوجند هر یکمش همجا هست همینجا در نویستگی داده ولی بس Москва, Душанбе, اینجا ایش Москва, Душанбе Samarkand Samarkand خب من همین دنقره را بیوم دنقره جوشی رایون خدمه بیوم نوحیه خدمه بیوم وات شبک سر دنقره شبک سر دنقره دیدین همین ماشینا همش خدمت هستن اینا اتوبوس پنجاکه تمام تو او دیدم چوبک سر دنگرم پنجاکه همین خلاصه همین تاش خودتون دیگه خیلی کردین اوجی چی گپا اینجا دا پیشواز میگرفتن ما Добрый день, уважаемые гости. Добро пожаловать в Республику Туркестан. Мы рады приветствовать всех на нашей благодатной земле. Мы сейчас находимся в селе Верхняя Архева, в районном центре района. В конно-спортивном комплексе Кара-Юрга. Здесь мы обычно проводим ежегодные наши национальные праздники Сабантуй. Чтобы не задерживать вас, просим отведать наши национальные чак и кумыс. Потом дальше помыть ручки, пообедать и посмотреть хороший концерт. Я думала, прям кусать надо большой кусок. Красиво. Ломай красиво. Это оно и есть, да? Нет, конечно. Очень aynen cemiyeyim. Nono namak, хлеб, соль. Хлеб и соль, nono namak. Вкусно. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Где взять еще кумыс такой? будет. Очень вкусно. Очень вкусно. Типа айран? Кумыс? خلاصه هر جایی که میریم با اون نمک پیشوازمون میگیرن افتاده میدروی مکه ما را پیشواز گرفته ایستن من رو سیده ابلا میکنم هر جایی که میریم هر جاش هر خیلی اون اینجا رو بیم اینجا میشینی تماشا میکنی Поэтому к этим столам уж Добро пожаловать. اون هم همینجا میبینم اینجا میشینی تماشا میکنی جای ویبده ششتیم خیلی این راستی مدد تنبای ما باید روز تنبای سویستی کم کم نوار میگیریم ها اینه خیلی خیلی همه کسا آمدیم ششتیم زنده باش همه کسا آمدیم ششتیم اینجا دا
اینجا باشه در اینجا ما چلو میدونن چلو это дух называется дух говорит бача чоло дух чоло это называется чоло Брез. Дарау уснали гомекна. چی بگم؟ بگیرم؟ چی؟ Beze ben. Buradan öğretelim. Старший колокола. Приятного просмотра. Ансамбль «Монтаж» и образцовый хореографический ансамбль «Пинкюэй» и «Хауа». هر جا هر رسم دارم ممکنه رسمشون باشه در میدان اومدیم ورزشگاه اومدیم خوراک من آوردم در ورزشگاه طرف کنسرت رفتستای اینجا ما خوراک آوردم ما خوراک خوردیم در ورزشگاه مثلا چیل داشتیم با خیلیش نه دیدم برای همین خاطر مثلا در ورزشگاه نه خدا تماشا کنه کنسرت جای بایش نیست در میدان کنسرت تماشا داریم خوراک منو آوردم رسم و آیین ممکن هر جا هر خیلی من خیلیشا بار اول دیدم نه 40 ساله شدیم نه دیدم دید در ورزشگاه اومدیم خوراک منو آوردم خورده استیم خیلی همه آوردن همه همجا شده خوراک خورده Oka budem vypsat, Богатая природа. Olsun dar aga piligar hamugum ki मैं yakın burayı ay minbar şişte o tarafa tamasha doğru. Jam joy zurt da joy söz ve mo fakat aramu tarafı ay pışten fakat. Ben pas sene damu kafayı sahne da pıştı pardayım. Jam bişini tamasha kine खूब रहे कंसर्ट مثلا برنامه را خوش به حال همه آدمایی که طرف میشن فقط تماشا میکنن Любим Россию, и мы ей нужны. В борьбе за правду быть едины должны. Никто не заставит нас курса свернуть. Ты знаем Россию. Нас с такой теплотой душевной встретили в Верхнем Яркеево, это Илижский район, первый район Республики Башкортостан, который нас так очень сердечно принял. Программу такую культурную нам показали, добрые напутственные слова сказали, поэтому мы очень благодарны этому району, этим людям. И едем дальше в Уфу. Спасибо. Салам. Давайте. Таджикистан. Салам, Таджикистан. Таджикистан, Бапеш. Спасибо. Как? Таджикистан. Таджикистана салам. Салам, все. Не, ну он сказал, салам Таджикистан. Я говорю, Да, Таджикистан, салам. Это не факт. Салам, Таджикистан. Таджикистан. Скоро будем. Иншаллах. بریم. خب اینا مایده یا پای مایده این خیلی حرکت میکنیم میریم اوفا میدرویم اکو اوفا میشوم همه کسی عجبه میدرویم اوفا حالا همین بدن خوبه این ببینید که قطعا نمیخواب همین قطعی ماشینات شده مالکه همش قطعی
کجای ما رو ببینن تاجیکستان میگن. از اینا که واق میگن خلاص همین خیلی همش دوست شدیم، آشنا شدیم، همش در سایت‌های اجتماعی فعالم. مقصدی کاری که همین ما را جمع کردن همین بود. انشالله که شیدسته همین کن. با حرکت میکنیم دیگه شهر اوفا میریم.